Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 13 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Ibintu byayangaye mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi cyatewe. Ndasubiramo ngo igihugu cy'u Burundi cyatewe. Imirwano ikomeye cyane irimo gushamiranya abasirikare b'u Burundi ndetse n'umuhari witwaje ibirwanisho mu ishyamba ry'ikibira. Ndasubiramwo. Imirwano ikomeye cyane irimo gushamiranya igisirikare cy'u Burundi n'umuhari witwaje ibirwanisho mu ishyamba ry'ikibira. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 13 ukwezi kwa kabiri, urwamo rw'ibikoko bikomakomeye rurimo kumvikana hariya mu ishyamba ry'ikibira. Abasirikare benshi b'u Burundi ndetse n'ibikoko bikomakomeye nibyo birimo kugaragara mu nkengero z'ishyamba ry'ikibira. Abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke ndetse no mu ntara ya Bubanza baravuga ko urwamo rw'amabombe rurimo kumvikana ndetse ubwoba ni bwose, bamwe batangiye guhunga kariya gace. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko urugamba rwambikanye mu ishyamba ry'ikibira. Abantu bitwaje ibirwanisho bikomeye cyane barimo guhangana n'igisirikare cy'u Burundi mu ishyamba ry'ikibira. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko imirwano yatanguye ku isaha y'isa 11 ku isaha ya Bujumbura. Iyi mirwano irakomeye cyane kuko abasirikare benshi b'u Burundi bakomeje kujya gutanga ramforu mu ishyamba ry'ikibira. Abanyagihugu bo muri Cibitoke cyane cyane muri komine za Mabayi na Bukinanyana baravuga ko barimo kubona imirongo miremire y'abasirikare b'u Burundi barimo kugera hariya ku ishyamba ry'ikibira, aho barimo guhangana mu buryo bukomeye n'umuhari witwaje ibirwanisho utaramenyekana kugeza ubu. Iyakure Official yagerageje kubaza mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi, ariko nabo baravuga yuko kugeza n'ubu ngubu bataramenya neza abagabye igitero mu ishyamba ry'ikibira. Abantu bitwaje ibirwanisho bikomeye cyane bataramenyekana izina nibo barimo guhangana mu buryo bukomeye n'igisirikare cy'u Burundi. Biragaragara kandi ko imirwano irimo kubera mu bice byinshi by'ishyamba ry'ikibira. Amakuru yizewe arimo kutugera ko muri kano kanya aravuga yuko muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza hagaragaye abantu benshi cyane bafite intwaro zikomeye barimo kwerekeza mu ishyamba ry'ikibira. Abanyagihugu bo muri komine Musigati baravuga ko ubwoba ari bwose, ngo babonye abantu bafite ibitwaro bikomeye cyane bikwije ndetse ngo ibi bitwaro byahahamuye mu buryo bukomeye abanyagihugu bo muri iriya komine ya Musigati mu ntara ya Bubanza. Umumenyesha makuru wacu Iridefonse Habyarimana ubu ngubu aherereye muri Cibitoke aravuga yuko urwamo rw'amabombe ari rwo rurimo kumvikana. Aravuga yuko abanyagihugu bafite ubwoba ndetse ko bamwe batangiye guhunga agace ka Cibitoke. Baravuga yuko abagabye ibitero barimo gukoresha ibitwaro biremereye cyane ndetse ngo birimo kugaragara yuko igisirikare cy'u Burundi biza kukigora cyane kwirukana izi nyeshyamba zamaze kwinjira mu ishyamba ry'ikibira. Imirwano irakomeye cyane nk'uko Iridefonse Habyarimana arimo kubitangaza. Umumenyesha makuru wacu aravuga yuko za Rusehabaniha zirimo kugaragara ku bwinshi muri Cibitoke. Hari amakuru avuga yuko abasirikare b'u Burundi baba bitabye Imana muri iyi mirwano ikomeye cyane, nubwo Iyakure Official itaramenya igitigiri cyabo. Za ambulance zirimo kuva mu Cibitoke zerekeza ku bitaro ndetse amakuru aravuga yuko inkomere zikomeje kwiyongera muri iyi mirwano. Umumenyesha makuru wacu aravuga yuko abarongoye igisirikare cy'u Burundi bamaze gutanga amabwiriza akomeye cyane yo kurwana umuhenerezo kugira ngo barebe ko batsinsura izi nyeshyamba zamaze kugera mu ishyamba ry'ikibira.
ubutegetsi bwa Gitega ntacyo buratangaza kuri aya makuru y'imirwano ikomeye cyane irimo kubera mu ishyamba ry'ikibira. Abarongoye igisirikare cy'u Burundi nabo ntacyo baratangaza kuri aya makuru. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana yagerageje kuvugana n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza, ariko ntacyo yamutangarije. Yamubwiye ko nta makuru abifite ko. Amakuru arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko abagabye ibitero mu ishyamba ry'ikibira bafite ibikoresho bikomeye cyane. Ni ibintu ngo birimo guhahamura mu buryo bukomeye abanyagihugu, ndetse ngo byateye ubwoba igisirikare cy'u Burundi. Abaturage bo muri Cibitoke bamwe batangiye guhunga, ndetse baravuga ko indwano zikomeye cyane arizo zigiye kwadukira kariya gace. Intambara rero irimo kubica bigacika mu ishyamba ry'ikibira. Hari ubwoba ko imirwano ikomeye cyane ishobora no kwadukira ibindi bice by'igihugu cy'u Burundi. Ibintu ntago byoroshye kandi, kuko abaturage bo muri komine Musigati ni muri province ya Bubanza baravuga yuko biboneye abantu bitwaje ibirwanisho bikomeye cyane bari ku mirongo miremire barimo kwinjira mu ishyamba ry'ikibira. Hari ubwoba ko umuhari wa Red Tabara ari wo waba wagabye ibitero mu Burundi. Inyeshyamba za Red Tabara kugeza ubu nta kintu ziratangaza kuri ibi bitero birimo kubera mu ishyamba ry'ikibira. Amakuru atugeraho aravuga yuko igisirikare cy'u Burundi nacyo kikirimo gushakisha amakuru kugira ngo kimenye abantu barimo kurwana nacyo muri ririya shyamba ry'ikibira. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika mu ishyamba ry'ikibira, za ambulance zo ziriko ziranyuranyuranamo zitwara inkomere ndetse n'abarimo gupfira ku rugamba. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana aravuga yuko yiboneye ambulance zigera kuri 3 zirimo kuva hariya mu gace ka Cibitoke zitwaye abapfuye ndetse n'inkomere. Birimo kugaragara rero ko imirwano irimo kubera mu kibira ikomeye cyane, ndetse n'imirwano irimo gupfiramo abasirikare b'u Burundi nk'uko amakuru arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Muri aka kanya turiko turavugana imirwano iracyakomeye cyane. Igisirikare cy'u Burundi kirimo gukoresha ibitwaro biremereye cyane, ndetse kirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu ishyamba ry'ikibira. Inyeshyamba zateye u Burundi nazo zamaze rwose kwinyegeza mu kibira. Biravugwa yuko biza kugorana cyane ku basirikare b'u Burundi kuba batsinsura izi nyeshyamba zamaze kwinjira mu ishyamba ry'ikibira, ndetse zikaba zamaze gufata ibirindiro bikomeye muri rino shyamba. Amakuru kandi arimo kutugeraho avuye muri komine Musigati aravuga ko hari hashize iminsi harimo kugaragara abandi bantu bitwaje ibirwanisho berekezaga mu ishyamba ry'ikibira. Abanyagihugu babwiye umumenyesha makuru wacu ko hashize icyumweru cyose abantu bitwaje ibirwanisho barimo kugaragara muri kariya gace. Ngo birimo kwibonekeza rero ko bari bamaze iminsi barimo gutegura ibitero bikomeye cyane ku gisirikare cy'u Burundi. Bamwe baravuga yuko ari Red Tabara yagabye ibitero mu Burundi, abandi bakavuga ko ari inyeshyamba nshyashya zaba zavutse zirimo kurwanya ubutegetsi bwa CNDD FDD. Kugeza ubu ntabwo biramenyekana abantu ba nyabo bagabye ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Ikizwi nuko urugamba rukomeye cyane kandi imirwano ikaba irimo kubica bigacika mu ishyamba ry'ikibira. Hashize iminsi ubutegetsi bwa Gitega buvuga yuko hagiye kuba intambara ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. General Evaristo Ndayishimiye amaze iminsi ateguza abanyagihugu ko bagiye kwinjira mu ntambara ikomeye cyane. General Neva amaze iminsi avuga yuko u Rwanda ruzamutera. General Neva amaze iminsi yagiriza igihugu kibanye cy'u Rwanda ko gifasha umuhari wa Red Tabara, ndetse ko ngo u Rwanda rwatoje abarwanyi ba Red Tabara rukabohereza muri Kongo, kandi ko ngo bafite umugambi wo kugaruka mu Burundi bakavanaho ubutegetsi bwa CNDD FDD. General Neva amaze iminsi ateguza abanyagihugu akababwira ko bagomba guhaguruka bakaryamira amajanja kandi bakitegura guhangana n'umwanzi avuga yuko ari igihugu cy'u Rwanda.
Ibintu rero ntabwo byoroshye mu gihugu cy'u Burundi. Amasase arimo kuvuga ndetse abaturage bobo baravuga yuko abagabye ibitero bigaragara yuko bikwije kandi ko bagamije rwose gukora ibikorwa bikomeye mu Burundi. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika mu ishyamba ry'ikibira, ubutegetsi bwa Gitega burimo kwikanga igiti n'ibuye. Igisirikare ndetse n'igipolisi barimo gufunga impunzi zivuye muri Kongo. Amakuru atugeraho aravuga yuko abantu barenga 340 bamaze gutabwa mu mvuto irya nino mu gihugu cy'u Burundi. Ni abantu barimo guhunga imirwano muri Kivu y'Amajyepfo bagahungira mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane abarimo kuva mu gisagara cya Bukavu berekeza mu Burundi barimo gufungwa bagirizwa ko ari intasi za M23 cyangwa se ngo bakaba ari inderetsi za Red Tabara. Muri Gatumba abantu barimo gufatwa ku manywa y'ihangu bakaborezwa kagufa, abandi bakajyanwa muri service de renseignement z'igisirikare cy'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko abarwanyi ba Red Tabara ndetse n'inyeshyamba za M23 ngo baba barimo kwinjira mu gihugu cy'u Burundi binyegeje muri izi mpunzi zirimo kuva i Bukavu zerekeza i Bujumbura. Abapolisi ndetse n'abasirikare barimo gukora uruhigi rukomeye cyane mu nyubako irya nino mu gisagara cya Bujumbura, aho bivugwa yuko Red Tabara yaba yinyegeje mu mazu yo mu gisagara cya Bujumbura. Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo wari urongoye umugambwe wa CNDD-FDD yapfuye. Ndasubiramwo. Amakuru arimo kutugeraho arimo gutangazwa n'abo mu muryango wa Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Aravuga ko uyu mugabo wari urongoye umugambwe wa CNDD-FDD yitabye Imana aho yararwariye i Dubai muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko nyuma y'igihe kinini cyane ubutegetsi bwa Gitega bwaranyegeje amakuru ya Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo, abo mu muryango wiwe noneho batanguye kuva mu gacerere. Umuryango wa Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo watangiye gutangaza amakuru y'urupfu rwiwe. Hashize iminsi irya nino ku mbuga ngurukanabumenyi harimo gucicikana amakuru y'uburwayi bwa Reveriyano Ndikuriyo. Bamwe bavugaga ko yitabye Imana, ubutegetsi bwa Gitega bukanyegeza amakuru. Ubu ngubu rero inkuru yamaze kumenyekana irimo gutangazwa n'abo mu muryango wa Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo, aremeza ko nyuma y'iminsi myinshi ari ku musego arembeye muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu uyu mugabo yamaze kwitaba Imana. Muri iyi minsi ishize amagara ya Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yarabaye ingingo ikomeye cyane yavuzwe ko mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwagumye mu gacerere, ntabwo bwagize icyo bushikiriza imbere y'abanyagihugu ku magara ya Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Amakuru atugeraho yemeza neza ko uyu mugabo yahawe isumu, ngo yararozwe kandi yarozwe n'umukuru w'igihugu. Amakuru yose atugeraho yemeza ko Generali Evaristo Ndayishimiye ari we yatanze amategeko yo kwikiza Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Hari abamenyesha amakuru bo mu Burundi ndetse n'abihweza ivya politike basigura ko uburozi bwahawe Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo busa neza 100% n'uburozi bwahawe umuhisi Petero Nkurunziza ubwo yitabaga Imana mu ntara ya Karusi. Urupfu rwa Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo ruriko ruravugwa ko amajambo menshi. Abanyapolitike bakomeye mu gihugu cy'u Burundi bariko baravugira mu matamatama bavuga yuko Generali Evaristo Ndayishimiye ari we yivuganye Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official. Hashize iminsi amagara ya Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo arimo kumucika. Yarari ku musego muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ubu ngubu rero inkuru mbi cyane imaze gusesekara mu gihugu cy'u Burundi. Inkuru mbi cyane imaze kugera ku bagumyabanga ba CNDD-FDD, abo mu muryango wa Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo batangiye gutangaza urupfu rw'uyu mugabo. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko umuryango wa Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo urimo kurebana yingwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu.
Biravugwa yuko Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo mbere yo kwitaba Imana yaba yarabwiye umuryango wiwe ko nta kindi azize uburozi bukomeye cyane yahawe n'umukuru w'igihugu Generali Evariste Ndayishimiye. Hari icyuka cyakwega nkwege hagati y'umuryango wa Generali Neva ndetse n'umuryango wa Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Ese ni iki cyaba gitumye General Evariste Ndayishimiye yikiza Reveriyano Ndikuriyo? Byagenze bite? Amahari yaturutse kuki? Ni iki cyatumye General Evariste Ndayishimiye abona ko agomba kwikiza uyu mugabo wari urongoye umugambwe wa CNDD-FDD? Twarakoze amatohoza akomeye cyane, nibyo tugiye kubashikiriza muri aya makuru yacu. Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo wari urongoye umugambwe wa CNDD-FDD utwaye igihugu cy'u Burundi yitabye Imana. Amakuru amaze kutugeraho avuye i Dubai aremeza ko Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yitabye Imana mu bitaro hariya i Dubai. Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yari amaze iminsi arembye cyane. Yavanywe mu gihugu cy'u Burundi bamurungika i Nairobi mu bitaro bya Aga Khan ngo ajye kuvurwa. Yari arembye cyane ndetse amakuru avuga yuko yari ari muri koma. I Nairobi hari amakuru yavugaga ko yaba yaritabye Imana, ariko ntago yitabye Imana ubwo yari ari i Nairobi. Ubutegetsi bwa Gitega bwahise bufata ingingo ikomeye cyane yo kumurungika i Dubai muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu, aho yagiye guhabwa ubuvuzi bukomeye cyane. Amakuru rero aravuga yuko kuva Kizigenza yagera i Dubai atigeze ava muri koma, ndetse kugeza magingo aya ngaya inkuru mbi cyane yamaze kugera mu Burundi iremeza neza ko yamaze kwitaba Imana. Byose bijya gutangura hari ku igenekerezo rya 24 ukwezi kwa mbere, hari mu gikorane cy'umugambwe wa CNDD-FDD cyo gushimira Imana ko yazigamye u Burundi ndetse no kuragiza Imana umwaka mushasha w'ibihumbi 2025. Ni igikorane cyabereye mu ntara ya Ngozi. General Evariste Ndayishimiye yitabiriye iki gikorane. Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo nibwo yafashwe n'uburwayi bukomeye cyane, ndetse nta nubwo yigeze yitabira iki gikorane nubwo yari yamaze gushika mu ntara ya Ngozi mu ihoteli yari acumbitsemo. Amakuru avuga yuko Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yafashwe n'indwara ikomeye cyane y'ikizungera ndetse agahungabana mu buryo bukomeye. Yatangiye kwituragura hasi ndetse abaganga batangirira hafi. Rusehabaniha yo mu biro by'umukuru w'igihugu niyo yamumanukanye i Bujumbura ubwo abaganga babonaga ko nta kindi bamufasha, maze bagahita bamurungika i Nairobi mu bitaro bikomeye cyane byitwa Aga Khan. Ubwo yageraga i Nairobi mu bitaro bya Aga Khan, nta murundi n'umwe wari wegereye ikibanza cyiwe aho yari arwariye. Amakuru avuga yuko icyumba yari arwariyemo cyari gicungerewe umutekano mu buryo bukomeye. General Evariste Ndayishimiye yari yatanze amabwiriza ko yemwe na ambasaderi w'u Burundi muri Kenya atemerewe kwegera aho Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yari arwariye hariya mu bitaro bya Aga Khan. Hari hacungerewe umutekano mu buryo bukomeye. Amakuru rero yavuye i Nairobi yavugaga ko Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yaba yaritabye Imana i Nairobi. Gusa amasoko yacu yaje kwemeza ko Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo atitabye Imana ahubwo ko yari ari muri koma. Kuva yava i Burundi akagera i Nairobi, Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yari ari muri koma. Ntabwo yumvaga ndetse nta n'ikintu yabashaga kuvuga. Abaganga bo muri Aga Khan babonye ko ibintu bikomeye cyane, maze nabo bamuha transfer yo kwerekeza muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu mu mujyi wa Dubai. Yarahashitse ku igenekerezo rya 29 ukwezi kwa mbere nk'uko amasoko yacu muri CNDD-FDD ndetse no mu bitaro bya Aga Khan akomeza byemeza. Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo amaze iminsi 2 i Dubai mu bitaro bikomeye cyane aho yahawe ubuvuzi bukomeye cyane, ariko bikavugwa yuko atacyo byatanze.
inzogera zarirenze. Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yamaze kwitaba Imana. Urupfu rwa Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo wari urongoye CNDD-FDD rwamaze kumenyekana muri uyu mugambwe. Abategetsi bakomeye mu Burundi bamaze kumenya iby'aya makuru, ndetse umuryango wa Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo nawo wamaze kumenya aya makuru akomeye cyane y'urupfu rw'umugabo wari ukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Benshi bamufataga nka nimero ya kabiri mu butegetsi bwa CNDD-FDD inyuma ya General Evaristo Ndayishimiye. Urupfu rwa Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo ruriko ruratangazwaho byinshi. Abagumyabanga ba CNDD-FDD bariko baravugira mu matamatama bavuga icyaba gihitanye Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Hari byinshi birimo gutangazwa kuri uru rupfu rwiwe. Iyakure Official yashimye gutangaza bimwe mu bivugwa ku rupfu rwa Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Amasoko yacu mu mugambwe wa CNDD-FDD ndetse no mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yahawe isumu ikomeye cyane, yararozwe. Amakuru atugeraho avuga yuko abamuroze nta kabuza ari abo mu muryango wa General Evaristo Ndayishimiye. Muri iyi minsi General Evaristo Ndayishimiye ngo ntabwo yari arimo kurebana ryiza na Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Uyu mugabo Reveriyano Ndikuriyo yari amaze iminsi avuga yuko ari umugabo ubushitse, ndetse yari amaze iminsi arimo gukora za kampanye yerekana yuko mu mwaka w'ibihumbi 2027 nawe ashobora kuzitoza aserukiye umugambwe wa CNDD-FDD. Ibingibi rero byararakaje cyane General Evaristo Ndayishimiye umaze imyaka y'ikiringo kimwe gusa arongoye igihugu cy'u Burundi. Ndabibutsa ko ikiringo cya mbere General Evaristo Ndayishimiye yagitanguye mu mwaka w'ibihumbi 2020. Aramaze imyaka 5 arongoye igihugu cy'u Burundi. Ntabwo rero igihe cyari cyagira ngo ave ku butegetsi nk'uko Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yashakaga kubikora. Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yagiye anyura mu basirikare ndetse no mu bagumyabanga bakomeye muri CNDD-FDD akababwira yuko aziyamamariza kurongora igihugu cy'u Burundi. Ibingibi rero bivuze yuko yagombaga kwigizayo General Evaristo Ndayishimiye kandi yemerewe indi manda ya kabiri yo kurongora igihugu cy'u Burundi. Ibingibi rero ngo byatumye haba indyane zikomeye ndetse n'icyuka cyakwega nkwege hagati ya bino bihangange bibiri bikomeye mu mugambwe wa CNDD-FDD. Amakuru yizewe tuvana mu mugambwe wa CNDD-FDD ndetse n'abantu ba hafi ba Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo aremeza neza ko ibikorwa bya Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo ari byo byaba bimuhitanye. Ngo hari hashize iminsi myinshi agaragara irya nino mu bikorane yambaye imyenda yanditseho Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Abagumyabanga ba CNDD-FDD bamaze iminsi bambara imyenda yanditseho Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Ibingibi rero ngo byaramuteranije cyane n'umuryango wa General Neva. Ngo byagaragaye yuko Reveriyano Ndikuriyo arimo kugenda avuga neza mu banyagihugu ashaka kubigarurira ndetse akabaha n'imipira yanditseho amazina yiwe. Ibingibi ngo byashakaga kwerekana ko ari we mugabo ubushitse mu gihugu cy'u Burundi. Ngo byashakaga kwerekana ko yamaze gutangira kampanye zo kwiyamamariza kuzarongora igihugu cy'u Burundi. Abagiye mu ntara za Makamba, muri za Mabayi, muri za Ruyigi, muri za Cankuzo, yemwe n'abagiye Bujumbura na Gitega, mwarabonye abagumyabanga ba CNDD-FDD ubwo basurwaga na Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Benshi bagaragaye bambaye imipira yanditseho amazina y'uyu mugabo. Ni ibintu rero ngo byariye cyane General Evaristo Ndayishimiye akabona yuko Reveriyano Ndikuriyo arimo kugenda acamo kabiri umugambwe wa CNDD-FDD. Benshi mu bakombata agashaka kubagira abiwe ku gatwe kiwe akabavana kuri General Neva. Amakuru atugeraho avuga ko benshi mu bakombata ba CNDD-FDD bari baramaze kujya ku ruhande rwa Reveriyano Ndikuriyo. Noneho yari amaze iminsi ibintu abishyira ku mugaragaro.
ubwo yagendaga mu mabarabara irya nino mu gihugu cy'u Burundi. Reveriyano Ndikuriyo yari afite za koruteje zikomeye cyane, ngo nta nubwo yari acyubaha amategeko y'umukuru w'igihugu. Yarigeze kwitambika imodoka z'umukuru w'igihugu azibuza gutambuka, arabanza aratambuka. Abashinzwe umutekano wa Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo barigeze guhangana n'abashinzwe umutekano wa Generali Evariste Ndayishimiye rwagati mu gisagara cya Gitega. Ni mu gihe Generali Evariste Ndayishimiye yari yamaze gusaba inzira ngo atambuke, ariko Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yanga kuyitanga. Arakomeza aragenda ndetse ategeka abarinzi biwe gutwara amamodoka mu buryo bwose bashaka. Byarateje injyane hagati y'abacungera umutekano w'umukuru w'igihugu, kugeza ubwo Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yabatutse akababwira ko ari imihimbiri. Yababwiye ko ari koloneli warwaniye igihugu, akababwira ko atamuhirimbiri ugomba kumwitambika, ndetse ko Generali Neva nawe abizi ko atari umugabo nka Koloneli Reveriyano Ndikuriyo. Kuva icyo gihe rero haragaragaye ukutumvikana gukomeye kwa bino bihangange bibiri mu gihugu cy'u Burundi. Generali Evariste Ndayishimiye yashakishije uburyo bwose bushoboka yakwikiza Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Ubu rero amakuru atugeraho aravuga yuko yaba yarahawe isumu ikomeye cyane nka ya yindi bahaye umuhisi Petero Nkurunziza. Amakuru tuvana mu mugambwe wa CNDD-FDD ndetse no mu gisirikare cy'u Burundi yose yemeza neza nta gushidikanya ko Reveriyano Ndikuriyo yarozwe, bamuhaye isumu itaraza. Amakuru kandi avuga yuko isumu yakoreshejwe mu kuroga Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo ariyo sumu n'ubundi yakoreshejwe mu kuroga umuhisi Petero Nkurunziza. Petero Nkurunziza yararozwe mu mwaka w'ibihumbi 2020. Icyo gihe ubutegetsi bwa Gitega bwatangaje ko yazize indwara y'umutima, ndetse ibitaro bya Karusi byavuze yuko yazize indwara y'umutima. Amakuru rero akavuga yuko ari isumu ikomeye cyane yahawe, kandi byose byari byateguwe n'abo muri CNDD-FDD bakuriwe na Generali Evariste Ndayishimiye. Generali Evariste Ndayishimiye rero arimo arikiza buri wese abona yuko ashobora kumubangamira mu matora yo mu bihumbi 2027. Hari amakuru yemeza neza ko Generali Neva ariwe yahaye isumu umuhisi Petero Nkurunziza kubera ko yabonaga neza ko azamubangamira mu gutwara igihugu cy'u Burundi. Murabyibuka neza ko CNDD-FDD yari yamaze gutora amategeko akomeye cyane, ndetse Uburundi bwari bwamaze kwemeza ko umuhisi Petero Nkurunziza yagombaga kuba imboneza y'amaho y'umugambwe wa CNDD-FDD, yagombaga kuba leader supreme, yagombaga gukurikiranira hafi iby'intwaro ya Generali Evariste Ndayishimiye, ndetse abikweza ivya politike babonaga neza ko Petero Nkurunziza azakomeza kurongorera muri Generali Neva. Ukutumvikana gukomeye cyane rero hagati ya Generali Neva ndetse na Reveriyano Ndikuriyo biravugwa ko ariyo ntandaro ikomeye cyane y'urupfu rwa Reveriyano Ndikuriyo. Reveriyano Ndikuriyo yamaze kwitaba Imana nk'uko amakuru arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Yaguye i Dubai muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Hari amakuru yemeza neza ko ikiziga cyiwe kizagera mu gihugu cy'u Burundi mu minsi mike cyane iri imbere. Imirwano ikomeye cyane irimo kubica bigacika muri Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba M23 barimo kurushaho gusatira umujyi wa Bukavu. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane mu birometero 20 gusa werekeza mu marembo y'umujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 barimo guhangana n'igisirikare cya FARDC, Abarundi, abasirikare ba Afrika y'Epfo ndetse n'abazarendo. Muri kano gatondo k'igenekerezo rya 13 abasirikare b'u Burundi barenga 170 baguye mu rugamba rukomeye cyane rwabereye ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Abarundi, FARDC ndetse n'imbonerakure bagabye ibitero bikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kavumu bagamije kukigarurira.
ibyo baboneye ku kibuga cy'indege ni akamaramaza. M23 yabashahuye mu buryo bukomeye. Amakuru yizewe yamaze kumenyekana aremeza ko abakomando barenga 170 baguye ku rubuga rw'imirwano mu micungararo y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Amakuru yizewe arimo kutugeraho muri aka kanya avuye ku rubuga rw'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo aremeza ko harimo kuba imirwano ikomeye cyane ku ntera y'ibirometero 20 gusa werekeza mu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 bamaramaje bari ku muvuduko ukomeye, baravuga ko byanga bikunda bagomba kwigarurira umujyi wa Bukavu nyuma y'aho bigaruriye ikibuga cy'indege cya Kavumu bakigarurira icyicaro cya teritwari ya Karehe. Ubu ngubu aba barwanyi barimo kwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko imirwano irimo kuba muri aka kanya ari imirwano ikomeye cyane. Igisirikare cya FARDC kirimo gukoresha ibitwaro biremereye cyane. Igisirikare cya Kongo cyazanye indege z'intambara ku rubuga rw'imirwano. Indege za Sukoyi ndetse na za kajugujugu z'intambara zirimo kugaragara mu kirere cyo muri Kivu y'Amajyepfo. Igisirikare cya Kongo kirimo kurwana umuhenerezo bagira ngo barebe ko batangira M23 bayibuze kwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Ibintu ntabwo byoroshye rero kuko urugamba rugeza aho umwana arira nyina ntiyumve. Abasirikare b'Abazarendo, abasirikare ba Afurika y'Epfo, Abarundi ndetse na FARDC bose barimo kurwana umuhenerezo bagira ngo bahagarike M23 bigaragara ko nayo yariye karungu irimo kwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Mu mujyi wa Bukavu naho ibintu byadogereye, abaturage benshi barimo guhunga uyu mujyi wa Bukavu berekeza mu gihugu cy'u Burundi. Abahungiye mu Burundi ariko barimo guhura n'ibyago bikomeye cyane kuko ubutegetsi bwa Gitega burimo kubata mu mvuto babagiriza ko ari intasi za M23 zirimo guhungira mu Burundi hagamijwe kuzatembagaza ubutegetsi bwa CNDD FDD. Abandi barimo guhunga mu mujyi wa Bukavu barimo kwerekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Umumenyesha makuru wacu uri mu gace ka Bukavu aravuga yuko kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 13 abantu benshi barimo kuva muri Bukavu bakanyura mu gihugu cy'u Rwanda berekeza mu mujyi wa Goma. Kuri irigenekerezo rya 13 imirwano irimo kubera muri Kivu y'Amajyepfo irakomeye cyane. Abarwanyi ba M23 barimo kugaragaza imbaraga nyinshi. Birakekwa ko ibirindiro bya nyuma bya FARDC biri mu ntera y'ibirometero 15 gusa werekeza mu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 bashaka kubyigarurira vuba na bwangu. Abasirikare b'u Burundi, abasirikare ba Afurika y'Epfo ndetse yemwe utibagiwe n'intera hamwe za FDLR bose baryamiye amajanja ku birindiro bya FARDC muri kariya gace. Abamenyesha makuru bo muri Kongo baravuga ko M23 yagabye ibitero bikomeye cyane ndetse ko irimo gushaka kwigarurira ibirindiro bya FARDC muri kariya gace. Imirwano y'uyu munsi rero irakomeye kuko General Pacifique Masunzu nawe yagaragaye ku rubuga rw'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo. Ndasubiramwo, uyu munsi ku igenekerezo rya 13 ukwezi kwa kabiri imirwano irimo guca ibintu ndetse General Pacifique Masunzu urongoye zone de defense ya 3 mu gisirikare cya Kongo nawe yegereye ku rubuga rw'imirwano. General Pacifique Masunzu yagaragaye ari kumwe n'abakomando ba FARDC ku birindiro bya FARDC biri ku birometero 15 gusa werekeza mu mujyi wa Bukavu. General Masunzu niwe urongoye imirwano irimo kubera muri biriya bice birimo gusatira umujyi wa Bukavu. Masunzu yabwiye abasirikare ba Kongo ko bagomba kurwana umuhenerezo ndetse ko byanga bikunda bagomba gusubiza inyuma izi nyeshyamba za General Makenga. General Masunzu rero arimo guhangana na General Makenga imbona nkubone. Amakuru aravuga yuko General Makenga nawe yaba yageze ku rubuga rw'imirwano ndetse ko ariwe wirongoreye imirwano irimo kubera muri Kivu y'Amajyepfo. General Masunzu na General Makenga barahanganye mu buryo bukomeye. Iyi ntambara irimo kubera muri Kivu y'Amajyepfo iraza gusiga amakuru akomeye
ndetse iyi mirwano iraza kwandika amateka akomeye ku mujenerali uri bubashe kwegukana intsinzi muri kano gace. Abarwanyi ba Generali Makenga bakamejeje barimo gukubita FARDC, ndetse biravugwa ko ikigo cya gisirikare cya nyuma cya FARDC muri kariya gace barimo gushaka kukigarurira. Generali Masunzu nawe yakaniye, aravuga ko M23 itagomba kumwinjirana muri kiriya kigo cya gisirikare, ndetse ko M23 itagomba gukomeza yerekeza i Bukavu. Ari Masunzu na Generali Makenga bose n'abasirikare bakomeye, n'abasirikare babaye mu gisirikare cya Kongo. Generali Masunzu arazwi cyane mu buseruko bwa Kongo. Generali Makenga nawe ni umurwanyi karahabutaka ukomeye cyane, ndetse Generali Makenga biravugwa yuko yaba rwose anegura cyane imirwanire ya Generali Masunzu. Ni uwuhe mujenerali rero uri buze kwegukana intsinzi muri kano gace? Niko abamenyesha amakuru bo muri Kongo batangiye kwibaza irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse noneho intambara biragaragara yuko yabaye iya Generali Makenga ndetse na Masunzu. Benshi barimo kwibaza niba Makenga ari bubashe gukosora Masunzu, cyangwa se niba Masunzu ari bwigaranzure Generali Makenga. Amakuru arimo kutugeraho muri aka kanya avuye ku rubuga rw'intambara aravuga ko imirwano ikomeye cyane. Buri ruhande rurimo kurwana umuhenerezo rushaka kwigiza inyuma urundi. Abarwanyi ba M23 biragaragara yuko bafite morale yo ku rwego rwo hejuru nyuma y'aho bigaruriye icyicaro cya teritwari ya Karehe, bakigarurira ikibuga cy'indege muri kano gatondo, ndetse bagakubita abasirikare b'u Burundi ubwo bicaga abakomando barenga 170 b'igisirikare cy'u Burundi. Ndabamenyesha ko ikibuga cy'indege cya Kavumu muri aka kanya turiko turavugana kirimo kugenzurwa mu buryo bwuzuye n'abarwanyi ba M23. Hari ibifaru bya gisirikare M23 yacakiriye ku rubuga rw'imirwano byari birimo gukoreshwa n'abasirikare b'u Burundi. Muri iyi mirwano yabereye ku kibuga cy'indege cya Kavumu, amakuru twamenya nuko abasirikare ba Kongo barenga 300 bakomeretse mu buryo bukomeye. Ayandi makuru nayo akavuga yuko M23 hari abo yaba yacakiye matekwa. Imirwano irimo kubera mu buseruko bwa Kongo irimo guhindura isura. Intambara irimo guhuza M23 n'igisirikare cya FARDC irimo kugenda ifata iyindi ntera. Ibihugu by'amahanga birimo kohereza abasirikare benshi mu buseruko bwa Kongo. Igihugu cya Afurika y'Epfo gikomeje kohereza abakomando, ndetse amakuru aravuga yuko igihugu cya Chad nacyo kirimo kohereza abakomando benshi bo gufasha FARDC kurwanya M23. Burundi bukomeje kurungika abasirikare benshi muri Kongo. Amakuru yamaze kumenyekana nuko mu ijoro ryakeye abandi basirikare b'u Burundi barenga 1,300 baraye binjiye muri Kongo gufasha FARDC kurwanya M23. Amakuru kandi aravuga yuko igihugu cya Angola nacyo kigiye kurungika abasirikare muri Kongo. Ndasubiramwo. Igihugu cya Angola cyari gisanzwe ari umuhuza hagati y'ibibazo bya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Nacyo biravugwa ko kigiye kohereza abakomando barenga 3,000 muri Kongo. Bano basirikare ba Angola ngo bagiye gufasha igisirikare cya Kongo kurwanya M23 ikomeje kuzengereza ubutegetsi bwa Kisekedi. Ibintu rero birimo guhindura isura. Igihugu cya Angola cyari umuhuza hagati y'u Rwanda na Kongo, ntabwo cyari cyemerewe kugira uruhande kibogamiraho muri iyi ntambara irimo kubera mu buseruko bwa Kongo. Amakuru yamaze gutangazwa n'ibimenyesha makuru byo muri Angola, ndetse ibimenyesha makuru mpuzamakungu nabyo bikayasamira hejuru, aremeza ko ibyo kuba umuhuza Angola yamaze kubishingukamo. Angola yamaze gufata uruhande, ndetse ubutegetsi bwa Angola buravuga ko bugiye kurungika abasirikare barenga 3,000 muri Kongo maze bagafasha FARDC kurwanya M23. Intambara irimo kubera mu buseruko bwa Kongo igiye kuba intambara mpuzamahanga. Ndababwiza ukuri ko intambara irimo kubera muri Kongo igiye guhuruza ibihugu bya rutura.
ibihugu byose byo muri sadeke byamaze guhurura birimo kohereza abandi basirikare. Afurika y'Epfo irimo kohereza abakomando bakomeye cyane barimo kugera mu gihugu cy'u Burundi bagakomeza bambuka berekeza i Bukavu. Igihugu cya Chad nacyo kirimo kohereza abakomando. Amakuru atugeraho aravuga ko abacancuro barenga 1000 bavuye muri Libya nabo barimo kugera mu buseruko bwa Kongo aho baje kurwana iyi ntambara. Tshisekedi arimo gutumizaho abasirikare irya nino ku isi. Tshisekedi aravuga yuko intambara agiye kuyirwana mu buryo bukomeye ndetse ko byanga bikunda agomba gutsinda M23 mu buryo bwa gisirikare. Ikintu cyatunguranye kandi kigatangaza benshi ni ukubona Joao Lorenzo urongoye igihugu cya Angola nawe yahisemo gufata uruhande ibyo kuba umuhuza akabishingukamo. Amakuru aravuga yuko Joao Lorenzo yamaze kubagamira ku ruhande rwa Kongo ndetse ngo kuba Joao Lorenzo yemeye gushyigikira Kongo biragaragaza ko ubuhuza bwiwe bwari bubogamye. Amakuru atangazwa n'ibimenyesha amakuru byo muri Angola aravuga ko muri iyi minsi Joao Lorenzo yavuganye na Tshisekedi ndetse ngo basigaye bavugana inshuro nyinshi cyane kuri telefone. Joao Lorenzo yemereye Tshisekedi ko agiye kumwoherereza abakomando bakomeye ndetse ko intambara bagomba kuyirwana kandi bakayitsinda. Joao Lorenzo rero ibyo kuba umuhuza yamaze kubivamo ndetse amakuru yose arimo kutugeraho aremeza ko ibiganiro bya Rwanda byamaze kugonga urukuta. Uwari umuhuza yamaze gufata uruhande ndetse ubutegetsi bwa Angola burongowe na Joao Lorenzo buravuga yuko M23 bagomba kuyikubita mu buryo bw'intambara ngo bakayirukankana bakayivana ku butaka bwa Kongo. Ibintu rero bikomeje gukomera cyane. Abasirikare ibihumbi n'ibihumbi bakomeje kugera mu buseruko bwa Kongo ari nako M23 nayo ibabwira ko ibiteguye kandi ko yiteguye kubashahurira mu buseruko bwa Kongo. Mu gihe rero abasirikare ibihumbi n'ibihumbi barimo kugera muri Kongo, ndabamenyesha ko abarongoye Eklezia Katolika muri Kongo ndetse n'abarongoye amadini ya Gikristo muri Kongo baraye bahuye na Bwana Colonel Nanga ndetse n'abandi bakadire ba M23 bakaba bahuriye muri Serena Hotel mu mujyi wa Goma. Bagiranye ibiganiro bikomeye cyane nk'uko byatangajwe n'abahagarariye amashengero ya Gikristo muri Kongo. Abasenyeri ndetse n'ababishopu bagiye kuganira na Bwana Colonel Nanga ku cyakorwa ngo amahoro agaruke mu buseruko bwa Kongo. Amakuru twamenye nuko Eklezia Katolika irimo gushimangira yuko hagomba kubaho ibiganiro hagati ya M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Karidinali Fridolin Ambongo, uyu nguyu ni arikepiskopi wa Kinshasa, yasabye ubutegetsi bwa Tshisekedi kuganira na M23 vuba na bwangu ibintu bitaraba bibi cyane. Karidinali Fridolin Ambongo yagiye yumvikana anebagura cyane intwaro ya Tshisekedi. Karidinali Fridolin Ambongo aravuga ko ibiganiro bya politike ari cyo kintu cyonyine gishobora gutabara ubuseruko bwa Kongo, amahoro akongera kuboneka muri Kivu zombi. Karidinali Fridolin Ambongo yasabye Tshisekedi ko yakwemera kuganira n'abarwanyi ba M23. Gusa ubutegetsi bwa Kongo ntabwo bubikozwa. Ku munsi w'ejo rero delegasiyo y'ababishopu ndetse n'abasenyeri bagiye kuganira na M23 muri Serena Hotel. Bwana Colonel Nanga yavuze yuko M23 nayo ikeneye amahoro mu buseruko bwa Kongo ndetse ko ibiganiro bya politike ariyo nzira yonyine yo kugarukana amahoro mu buseruko bwa Kongo. Mu gihe rero abasenyeri ndetse n'ababishopu barimo gushakisha amahoro mu buseruko bwa Kongo, ndabamenyesha ko Tshisekedi wewe atarimo kubikozwa. Ubutegetsi bwa Kongo burimo gutegura intambara karundura. Ubutegetsi bwa Kongo burimo guhuruza abasirikare benshi ndetse Tshisekedi ubwo yakiraga ababishopu n'abahagarariye amatorero muri Kongo yababwiye ko rwose atiteguye kuganira na M23. Nubwo Tshisekedi nawe avuga ko atazaganira na M23, amakuru tuvana mu masoko yacu muri M23 nayo rwose aremeza ko abarwanyi ba General Makenga batagishishikajwe n'ibiganiro n'ubutegetsi bwa Kongo. Ndasubiramwo,
M23 ntabwo ishishikajwe n'ibiganiro n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Amakuru atugeraho aravuga yuko M23 yamaze kubibona neza ko irimo kurusha imbaraga za gisirikare ubutegetsi bwa Kongo, ndetse M23 irimo kwigarurira ibice byinshi. Hari amakuru avuga yuko M23 yaba ishaka kwigarurira Kivu y'Amajyaruguru yose na Kivu y'Amajyepfo maze igatangaza Repubulika yigenga ya Kivu. Hari amakuru avuga ko bano barwanyi baba bafite umugambi wo gushinga igihugu cyabo mu buseruko bwa Kongo. Ibyo kuganira na Tshisekedi rero nabo ngo mu mitima yabo ntabwo barimo kubikozwa, ngo barimo kurwana bavuga ko bashaka ibiganiro, ariko mu mitima yabo ngo barabizi neza ko baba bagiye gutangaza Repubulika yigenga ya Kivu. Buri ruhande rero ntabwo rurimo gukozwa iby'ibiganiro nk'uko amakuru arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Tshisekedi yahuruje ibihugu bikomeye cyane n'abasirikare b'abakomando barimo guhururana intwaro zikomeye ngo baje gushahura M23. M23 nayo iravuga ko yiteguye guhangana nabo kandi ko yiteguye kuba yakwigarurira Kivu y'Amajyepfo. Amakuru akemeza ko aba barwanyi bashobora gushinga igihugu cyabo mu buseruko bwa Kongo. Imirwano irimo kubera muri Kongo irimo guhindura isura rero mu buryo bukomeye. Abari abahuza nabo bamaze kwinjira mu ntambara. Joao Lorenzo wari umuhuza hagati y'u Rwanda na Kongo nawe agiye kohereza abakomando muri Kongo bo gufasha FARDC. Ibintu birimo guhindura isura mu buryo bukomeye. M23 nayo irimo gusatira umujyi wa Bukavu. Igihugu cy'u Burundi nacyo kirimo gutaka gitabaza kivuga ko M23 yaba yamaze kwinjira mu Burundi, aho ubutegetsi bwa Gitega buvuga ko M23 ishaka gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD.